Sky TV irakari abantu abafite ba Sky TV twabashimira urugondo mu Burundi izo ryasande ko gasheshe tekero ku sitashitano umutawone yambara ninga shimbara site amuhanda gwa Zargazi ari ma Crystal Road tubashimira rukundo mpango mwebare kutukunda na kutereba mu kutetari imwe ya social media binende gambira hango ubushobozi rina zakufita namwe kutendijo ebeneje kubikora ngo twabashimira rizoba ebero 19 by'ukwezi kwa kabiri 2023 twashite imyaka 10 nero kushobamu turi umutebe karisi bintu kwatira no bwanko kutyamura no kucungira no kutyamura ibyagenzire kandi bibereho nabyo tukabireka tubaramutse na mutabarike abana basinyeka no mukurikira ibigezo abicyamushanju n'ibindi byone bitarabiremu mutabarike byone nagira umugisheri izoba ukuranga ko ari bifutangaza kwabikora Radio 5 na Sky TV ashimira tatenkuru mushemesa wanyi washimisa primary kumukuru kundagamba arho ekigambo cy'abantu baragamba ngo omuzeri natomwana umunsi konko mushemesa atenso mwana we nashimira John Maka abanyehora umugurisi wanje munonga washomeise tatenkuru akushimira John Maka nakira mukomboze nkabasimo kurinda okuhamagara kore ngokero bwente byahamu kutugwa Sky TV eshanga umurumbarara baramutse bakutereba rero standiki yabari munonga mwa mukombozi na nyinashemerwa ukweshanga mu kutoku ogwa Sky TV etandikire igisara hazi TV sesindi twine Uganda no munsi yone nabo cyane nyinashemerwa munonga ukubaha kandi indamutse abantu bona inkunzo kwangwa n'ubuzarano bwaitu abari umunsomo abakurora nyankwera Kigali nyoro rutoro ingashoro muri tweta abanyakitara abari umunsomo bakuturira kandi abari kutagira kandi abarukunda ukwango bwabo n'ubuzarano bwabo nabwo cyane abatangirira nabakira musina ganje n'urubanyahora John Mark kuko umukompozi yabagambira turiyambaha twamara imyaka 11 tuzo mu mwaka 2022 mukombozi banyene wabo nonga kore n'iri kubona gomte tiriyo ntutonganira ukwango gwitu n'ubuzarano gwitu ntuburwanaho ntubuhorereza turiyo umukote ntoza ntugira ngo bukaba burungi kandi rwabiri burubi ntubugarire nyuma buko tukuwetenga kandi tubindi cyo kutiyamba tubindi cyo kutahiza twamara ubire kwengana butyo tukatandika cyane nabato hatu tukuze turi abashije bakuru imyaka 12 ehwere wagike itami yaka y'umuntu yabere no twatandika ore gutukuze ikintu cyangwa munonga habere impinduka pango munongo magara gaitu umukura umukurebeka n'ibingi epindukire umugambere yitu umugiri yitu yamara imyaka ejo turi ntagamba burwa mukaga nsimara munonga ukuterekera amagara abo kuba twatandikiye nabo tukaferwa umuntu magaradeho mbona umugenzi wetu Yakobo atahansa akamuga akarwara na ukamurra yari hansi hangabe no yamaragurra kandi magarara ngamurize cyumuru cyanje nabwo ecyo abandi abahangarekireho abarekera amagara nimbaramutsa bandi bareba TV nimbaramutsa kandi mbasima habumura mu muhango munonga uko bakozire habo kunduza upango bwite n'ubuzarano bwite umazire imyaka mingi emikora yagwegeye kamasimu kandi mukamasemu umwaka gwe 2010 guma rufutureba mukwezi kwa mwenda natandukana John Maka na Beno Mpayiruma ni director akakoma abandi bategetsireho John Maka no twatandikire hamwe okutyamura obuhangwa n'ubuzarana bwihanga yitiri yankore twarara kimwe na Africa yone afutwa ntugamba nkore tutabona Africa aho mwiragujwe wena uriyo natereba mbone nizo John Maka nakushemerwa kubanza no kubanza ntakwena mfutuzeho orkoko niki amo bakaba borra radio borra no shobora koko mwene kirungensi zirukimura nkaga na mwenda ninga shima kumushanje mu Africa no munsi yone nitereba mbone orkoko niki John Maka yabare munonga mukomboza ko kibuzo cyawe tukatugamba harukoko ubwire buhango munonga tugamba ibyo rukoko rwariri ngo twabe tukigamba cyo tuganira mbwenu nashimira uko rero nukishka ikigambo rukoko aho ko barkatunda munonga barkakora munonga tukaragamba munonga kandi esi yari wetegereza ubona ko babaturikize abakwasa ko baye batakaturikize ubona ko ubuninga bayakwasa ko baye batakagira radio ubwo n'umugisha gwabo kandi nabo kumanya orukoko ikiwabe no rumanyisa n'icyo rwariri
ndakagira koko nanyenda ngo onkirize banze nkore background ningashi enturikiriro ningashi obukomoko bwa program yaitu twabere tutose tutandika otube turi ready ndakagira TV icyo kubanza tutandika nensi yaitu ensi etaha hanzigi zingaye ensi tutura nuko tutandika tutyo kutubanza tutandika tugira ngo ensi etaha hanzigina ensiga yo kubanza history okomoko w'ibintu byone okomoko w'abantu okomoko bw'ibintu byone buri kintu cyone kiri history yacyo nangwa no bako baba science ahi batandikira bahita history ebajumbuire obabushumbura nibageta history obutandikira w'ibintu byone no butandikira w'abantu obutandikira w'ubuzarana wetu obutandikira wetu bwankore obutandikira wetu bwa bunyorukitara empire obutandikira wetu bwa Uganda obutandikira bwa Africa obutandikira history obutandikira w'ensi yone buri kintu cyone kiri ubukomoko bwacyo ejo ni history ejo nenziga yo kubanza yense atahemereye nenziga ya kabiri tugetenda endagu nendagana iranga kora nabantu ejo tugetendagana endagu n'ikigambo cyo myankore cyo gushaka ikigumire munonga oga waenda ku simplify ninga ku cyorobi kuto mu rurimi rworobi nendagana abashungu bageta prophecy endagana shiranga kora nabantu naraba umurbana bi kanko ese kigambo nabi umwe oyito mu Afrika tkantu beta barabuze araba umurbana bi abanyakaturiki nabeta barangi ituntu beta barabuze mu nyankore ikigo bwakari mu Bible ite y'Abaprotestant babeta bana so endagana iranga kora nabantu ito mu nyankore tugetendaga ntabwo ecyo ejo nenzaga ya kabiri amakuru gacyo buri kintu cyo n'ikirho bunako buri kintu cyo n'ikirho bunako kikaragurwa kikagambwa ranga kakigamba naraba umurbana bebe naraba umbarangi naraba umubaragusibe ubura kubwira munonga kunkato bunako hatikiriyo n'ikikira nambwe n'ibiri yahamba mu gihugu mwanyo bukaragurwa ebiri umusomo bikorwa mu bukaragurwa ebiri mu government byabayireho impinda hinduka zabiri mu government zikaragurwa ntabwo ikijyo nendagano iranga kora nabantu ntabwo ikijyo nendaguya endagu nenziga ya kabiri yense tane igenda enziga ya kashatu no kwangwa no buzarano wetu hato butorwa ishahege uyu mwe no kwangwa abo kwatantigure mukorejo iyo kwangwa no buzarano wetu eyegeire nkimanyisa ngo buri muntu wenda hansi yizo kabo mushungu kabo muhindi kabo mu China kabo mu Russia kabo mu Afrika kabo mu Nyankore kabo mu Kiga buri muntu wenda ina okwangwa we nabuzarano okutakushana nabondi nabo ecyo ubona ngo numukora gumwe omukora yitu eyege okutantwirwe nabo ecyo ensi etaha mukurogo nagugwa amine tahansi gejo erikweto emukora no amine ibakweto kwangwa nobuzarano wetu eyege ogo ejo nenziga yakashaka enziga yakana tugeto funguza ofunguza buri kintu cyono okugumaho umuntu okugumaho no kugira funguza no kuzana wotasire kasho no kungu tokwasa guma obutaro tukazara tata no manya kaba nonga ukamurebe samwe shoga nonga erizo bataro tar kunkoro mawono manya tar konkanda naho ecyo kimanyisa ngwe kayikagireta ekagumaho abo kazara yatsugumhunguzi naho ecyo mfunguzi buri kintu cyo n'kinamagara kitugumhunguzi no kubemti hari uko kutema umuto katsiga gwazare cyana cyaragara umuyembe n'ugutungana gicuma hansi kimera hato iki cyamera no kiba cyungurira nyinacyo no yitegereza so buri kintu cyona ekina amagara kigira ufunguzi nubwo kubenyamurisho neza rekora egarke esiga abana bacungurira nabo cyo life amagara kugumizamo kurugobwa ubensi yatandika ese getandikire yamara imyaka billion ya next week atandikire billion na next week atandikire so imyaka billion na next week eyensi yamara okureba ngo shahirikiro n'ufunguzi buriki ekagumani nezara buri kintu cyona nikizara icyo kurebera ese hatiri izobekero naho ecyo ezo nenzigini ezese taho history endagu okwangwa n'ubuzarano w'abantu hamwe n'ufunguzi ensobone bayaterera yaza hanziga zayina yatandika kugenda kandi ekintu cyo n'ikinenzigina kiba kine steering eri kukivuga steering yensi ninga driver wensi niba mweto bunako habo ko bunako nubo buyihaye ikintu bukakita umugundi mwaka bukakita umugundi tubete ryo mbero bya korone imyaka nkebere hoire konkeri izoba hatu ryo myaka indisho ikorone tar nabo ubunako obwire
abagana weto buyi ito muri nyakwento weto bunako ni bo twishyire umuri corona ukatumbona ko bukanda ubuto konetaho bo bantu batakiye kandi buri no butuvuga n'ubutumwa kitarakumanya ikindi kitarakumanya ntabwo icyo time abashungwe bageta time ubunako ni we driver wense bukagivuga kurga ombero by'abacwese bwagitombero by'abagabe bwagitombero by'abakubuzi bwagitombero bya government egero hat kurgo government zo kutera buru eza bobote eza amina wakata kutera karugo gwagari cyane ubu bakabuyaho twarwo mini twazobote wakabiri hatu yombona kwa president Museveni ubuna ku buryo n'ubugumizamo uko yitwazo mushe tukujimanye ko tukamanyesha no manywarahanga naho icyo ubu no bunako niwe driver wese kandi ubunako mukama wo bunako niwo mukama wese igeta hanze bwino kandi mukama wo bunako narahanga nyampanga owahangire buri kintu cyone niwo bukomoko webe byona niwo mukama wabyo niwo mukama amagara niwo mukama history niwo mukama wendagu niwo mukama wopangwa no busarana niwo mukama w'abantu abahunguzi niwo mukama w'uhunguzi niwo mukama wa buri kimwe cyona niwo mukama wa driver wensi ikikweta time ni yarangati y'umuntu ubona ko no warhanga niwo mukama wa buri kintu cyona ntabwo ecyo ejo ni yose yetu kandi niwe yacyangire kuko itwa nkaba kwikerezo mu Bible nibagira ngo ranga ni wahangire ensi nigura ntabwo ecyo ubu no bunako ntabwo icyo mukamba wo bunako narahanga hate cyo kambe kigali kizaho ngambe enseitur umuhati yo ni yakanganye enseitur umuhati yakanganye gerwe yebembero president Museveni kana no yacyangire ensi eyo kweta planet as na planet sezindi abokan omusora system hari planet somwenda konka yitu niyo kweta planet as eyitu kutura he hamagara hatejo kana we ranga kana wacyangire hati shahegi itongaba abantu bari mu nsegere kwera kuniye ya Uganda abarkwero mu intercastal region abarkwero mu rubunyoro kitara enser kuroro mu rwetu hatiri umunsi yakangaye egiptosha tugamba hoti turi umunsi yakana ensi yo kubanza ikeri yabatembuza n'abacweza ensi ya kabiri ikaberi yabaga ensi ya kashatu ikaberi yabakubuzi aho koko nturi kujya kutahiramo urukokori aho nturwa restaurant aho abakubuza ensi ya kashatu aho nturwa yizire umbakubuzi kandi hatensi ya kane turumu nensi yabazahuze ensi yabazahuze ne yayizire bembero kitesa president Museveni nabagenzi be bakacungura ensege bakagizahura bakagitombuteka bwayo hati erigiro munaitu adaitu kandi gurupe ndisho yabazahuzi abarukuzahura uhango bwabo no buzandana hati tunito turi yabazahuzi turpati yaba azahuza be abari umusegi yakana bari bakazahura ensi aba president Museveni nabagenzi be bakazahura ensi bagiha umukwatwa bagiha hagati yeshagama bagitebekansa bazahura obutegeki bwayo bazahura entasiya yayo bazahura ibintu binge byabere bisisikaire byasisibwe abajungu n'abakurasiraho n'abakubuzi bo n'abakurasiraho abo betanami n'ababere bari bangambanyenka abasirensi yetu hate president Museveni kandi abagenzi be bo bagizahura nabwo cyo nito turi bamwa habazahuzi netwe turi mu groupe ndije yitu yitu tugeta abakuzahura ubuhangwa n'ubuzarano bw'abantu icyabajumba kwita culture aho culture yitu naye kabezahira mbuyito kandi mu mugwitu tuzahura culture yitu ngo pangwa ubuhangwa ingashobozarano bwitu nabwo cyo ito turi umuriyabo bakwita bazahuze shahegi turi munsi ya kana turi mu gigi wakangaye emigigi ninga generations butosha tugira ngo itwe kurga owa kutobarantuya owari hinda rwanje naki umugabe wo kubanza abacweze bagira umunsi tugira ngo turi umugigi gwa 20 umugigi gwa 20 generation cy'abashumba ko generation ninga shomu gigito ekitwe tumugigi muri nyankwere kiga umugigi gurumu generations naninge mugigi nane kore myaka igana umugigi umuntu ukora myaka igana generations ninge mugigenda ne kore myaka igana nko tukicyo baratije ne kore myaka igana emigigenda ninga generation abernetana exactly habo ko mwana mu myaka 25 nazara nakwetegereza hati cyo cyuma isango umwana imyaka 25 nazara hati cyo cyuma isango hato oguwo ya nahindura generation hati yatanga generation ndisho nabwo ecyo izo generation zina nsikore myaka igana nabwo ecyo kurga rukumbeta
actually kurga 15 okutya hati ezo generations 20 kurga 15 kushikate je nimyaka 500 amanyako kuza ezo generations 20 ezo generations 20 nabo itutiriya omugigi gwa 20 kurga wahinda rwanje naki turiyo murembe gwa kangaye hareke abajungwa kwete mirembe abanyankwe cyo kwete mirembe omurembe noko abantu beto abari umunsi abatuyira habona burubona kugira abantu ba cyemerera shigiro mako murembe gutana no bunaku busima ni bitana ni bitana muno omurembe ni bitana no bunaku hati abantu abari kuturumbo nako obunaku kandi abantu abari kuturumbo nako izina ryabo abaryumbo nako abaryumbo nako bazahuza hata abantu babeta bata amazina gabo nabaye hata kutandikira kuri hayigure twatandikira hata banda abutkubarro murembo mu generation egiye kubanza abantu bakandi babeta ebinywandi abana babere bariho mbona ko babahinda rwanje naki nabanko bayarama nabanda bakuratsireho banyikana banyabugoro wera abakandi babete ebinywandi ndyabe disina ryabo abakuratsira murembo gundi bakandi babeta amasiringi n'abandi babene bekunda munonga nambwe n'abantu ko bana bagamba bakandi bakona munonga nibekunda batakunda babaragensi batakunda kusisikara batakunda pagaro batakunda bibi abakabari abantu barungi munonga nambwe ko abantu ko bana bagamba bagarako mukugamba kwabo bitoke kundo obesiringi obwe kuna ngama siringi wana ushwaraje utakwenda kusisikara utakwenda kugamba kubi utakwenda chagaro no uri umuntu murujya wona bitoke kundo obesiringi so abo kandi beta amasiringi gargireho gatsuga abantu abayitsire abegeka amasiringi abakabeta begeka bashobora kandi batwaza bata abegeka amasiringi nabagire abagire mbegere by'amasiringi bakabegeka konka bakaba baramu siringi rukaro baramutora karta no kukiremere mu bakunda kukiruma umuyogo aho masiringi akaba cyo akiri mu magaragabo akibara baranga bari mkabatabari konka batari bariya 100% konka kandi umuyogo twarze nenda kushana emigenzo nenda kushana emugambire nenda kushana emukundeji wana ugamba nenda kushana okwetwara ni kwenda kushana okugezaho kuba abantu barungi nenda kushana no bukirabe cyabe kitari koko buzima konkana bashana konka bwe nayo kwende bane abona begeka amasiringi 70% bakaba bari amasiringi so bakana beta begeka amasiringi abo boko barigireho haza abayitsire abaronda antenantoro bakabaho harigireho mbyamo muyaga enteswiro munsi bagenzire kuzironda ente kuzahwereho abantu abandi beto abarisa baza kuzironda izabere ziri abo ko bakabata basa kugumaho batenende niyabere livelihood yabo rigabe gari amagaragabo so bakate okutaho buriyo kureba ngo bagenda imyaka mingi ne bagenda bayambuka amayanja bataho umunsi yahareba kwetarango baza kukiri seje no bageta bukiri nababosha bagira rwogamate abagira rwogamate hatoguruga hatobona ko ubuntu babeto bwishuka nyonza shi wishwe nyonza ni mwabaze nyimazo abo bagira bukiri bakabandu zabo wishwe nyonza ni wente zazayo nubo nyabugaro weraje tumuzirikeho musijihingure wependa ya munoni akaba namanya ngwaro nyenzi umbeshkuriza ente ziriyaho umunsi ente kuzuriho umunsi abayishkuriza bari agenda baziho ko izagire nakwetegereza so nicyo yabera akigiye agendere najya ati uwakari mu barahanga namanga arubona ko ubo bantu barubohendo muri nkore watakiruho n'abamukorasire batakiruho konka abantu abayishukuru zabo bakagenda bakataha umuyangeri yente zawerere izagire bakatarango bazukurata bagenda bataha bukiri so nicyagiye atumuzire kihinguri atumutakasinye gatumuzire kihinguri amakuru gacyo abayishukuriza bariyazikurata bazihe so abo bakano beta abarondante nantoro ekibako betera abarondante of course no kugenda nibasarunda kandi kubashikire bayishongora kubashikire kubanyoma barega bashimerwa barega batagurra munonga ezara kwataka kiro hati babeta abarondante kandi nantoro entoro no kweshongora no kusana no kutagurra batagurra bashemerwa abo kabahwensha bo tubakufa yabe ntende zabo yaba tuzabo konka obanywa mate bakahwensha
abana babo bakahwenshana abakazi babo bakahwenshana bo batagurira bazana gusa abarondante nantoro so bona ko ubwo murembe bakakweta abarondante nantoro ko bagireho haza aho bayitse enskora kagumire haza abantu bagumire munonga ikibi cyataha cyashamba cyatahiri ikibi cyo mushungu obushuma bwataha okuryangatanisa kwataha okuriye bitari byawo kwataha okukozesa akabonera ko kubaza omwafrika hakaba atari mukabonera ko kubaza hakaba harimo kugaita no kugaba okuronde bintu okongera abyo berende okono kugaita hakaba harimo okugaba ebyo ine ukabagabira abagenzi babo nakwitegereza hakaba harimo okutora abyo ine ukabihereza abandi konko ko kubaza nubaka katwako kahataha mukata kwatecho kibase mucyo tungeke kandi kubaza kuri umbingi na kubaza kuri umukusukurenje yanaka kuri umukutware na ko bwari ngamba nabajyangu yambaza tukajurire nakitegereza yambaza amakuru gace yamuyiba ngenda ko namaze kambaza nabo nambaza nako obukubaza kwatandika umuntu yatase mu kikato umuntu kwese obwenge akatwara bitari bye umuntu kwese obwenge akakubaza akatwara bitari bye akabonera akantu bokeyisha ito tukataka ine mu Afrika tukatwinako akukugaita twinako kugaba nako kutora konka ko akukubaza kakataru akabajungu no bakaretsere mbone obwo ngo bataha mu sikora kagumire ensikora kagumire no kwese obwenge akakusikora ko cyabona ngo no okigumizo tukikwitso akaye muyatawuri ubona konka yakikora abasa kwita ngakore cyakora ngakora nabasa no kutera karfomu nabasa no kutera karfomu yefitegatero akubaze mani atware cyabo so abo babete ensikora kagumire habo ko bakabari abana b'umushungu bayegera obwenge nibakwesa akacumu nibakwesa akacumu kutunga byabo ensikora kagumire yazare kwa kakao enkwa kakao hato noreba tabo ntanso bam nakantu kakininga amasiringi ningameke kamasiringi n'amasiringi kake munonga enkwa kakwawe ensikora kagumire ni enkwa kakao almost ni bashana bona bakwesa ko kubaza so obone bo omurembo ngo bagwetsere ogwezero mbona kuba bajungu bakahungurwa government zakuratsireho abo gote na amin ababembereza baso muhanda bakagira ngo mwena mujumuranzo mushore ne barazo mushoro kandi buri barayo mushore oboine hoki esente pesa kwa kodi ya msoro amakuru gacho okwate sente oshore ne baraye yo musoro osteo ostunche ho abona kubona kakao abona kubona kakao obunobuna kuwensikora kagumire ubwo nako wapanda gara ukutahumba kabaka ibintu bakabitwara ubukwamba bakazi umuntu kuzakajya akamba umukazi wakajya atera umungaro atuma notera umungano wishongora ngo shemerero ngo yino bahamba umukazi wawe ubwo nobona kuwenkwa kakawe nensikora kagumire so ubwo kaguri umurembo ubwo gushakute gutyo ubwo murembe kuratsirwe umurembe ukutahire wumbona kuba bazahuzi abesere bayembere w'ikitesa President Museveni hata abantu abo ningasho murembo gutora mu nyondo n'abandi ntugweta umurembe gw'amashani agana amashani hata yo mashani umwana nashani nishe umwana na nyina za yabari munonga umukozi wawe umukozi nashana mukama we norara mfarasi uriyo umuntu zawo naguraraho uriyo umutokero wawe naguraraho oyine smartphone agine oyine radio agine oyine amashanyarazi agasora akatundu bareke utunga umusaruro nagutunga aho kuzanoza ozo mwiramuzo nazo umwaze na Shumon Trading Center anywa kasoda karufuka narompira no kureba so turiyo murembe gw'amashani ago namashani kandagara obo unako bazaho namashani aga namashani turiyo mashani hati so hato guno murembe gwenki gw'amashani mbona umfunze nuko nabasa kugamba background ninge nturtyo ya program yetu twese tukora imyaka yeji 12 orko kuniki mukombozi yabari munonga kangu misemu habwe shaha orkoko rakaisho mbona ku baba kubuzi habwenki nagizire ngo norkoko
abajungu na rweta monster orukoko kwabere abanyene bataganda ebigano bikiroho na orukoko rutakabiri mana nebugana byo kari orukoko twatushitama amhega abagurisa baita n'abakekuru baita bataganda byabe byakare byabe byegesa munonga mbone bakaba batugambira ikigambo cy'orukoko ngo nenya mushampango munonga ngo kabije taho omaka area buri kintu cyone kimera cyona buri kantu kone kamera emere ntebe emera omusindaro emera enkoni emera enkaito emera umuntu emera buri kantu cyone cyashanga cyone kimera etakufutana orukoko rumera buri kintu cyone wamera buri kintu cyona buri kimwe omwana nkuru wabere bandu mere bintu bigira omwana omworo tatsigantorotoro amakuru gacha aturi no sanguriza buri kimwe ndondo tumunda kurira cyukunduje kucumucyo kantu kona gakutsigara hanze omwana omworo tatsigantorotoro so njyo nacoyeremu okwesa metaphor abashumba bageta metaphor muri cyo cyane bageta metaphor ninga symbolism okuronde ikintu cyakozesa kikashane kikatwara ibyo byo kenda kushana ikindi kikavuga ibyo byona ecyo kureberaho nambwe ndebe cyo kureberaho cyihurire bakweta red pepper hatu red pepper neshenda konke etakiri mbisi eyatkwire kandi enshenda ejye kutukura ne shara no kugira utototo waragataho kira jimbisi ne shara mu kira jimbisi so nicyo bakoze nicyo bacwire mu kwesa metaphor red pepper amakuru gacyo ihuriro ndishara yaba ndishara munonga mugamba mazima yaba ndishara munonga umukuchondoza yaba ndishara ruta umukoboyiha ona hon ekiba kwenda gukora cyona konka bakikore kamto bakwandikira nkonko shomoshomo konko mayengo gine red pepper neshenda kaneshenda yahiri kandi cyo nimbi bari kuhuta tugira gusa so nicyo nacwire mu kwesa orukoko abo kuba bakaba batugambira ngo rumire bintu byone kandi ikinacwire mu shonge ya kabiri abo kinacwire mu kwesa orukoko kurwabere ruba rwamizire bintu byone isomo ko ryabere bandirenga rwayi umuntu ekejo yahirwe yashangwa honere omwana omwe yaba yabarisize yaba yaturize nyana yaba yagira umusiri kwinga yabagiye kutaha amazi mu rukoko rw'isha rwamere ibintu byona konka turwajya tuwamureba yarweshereka hata chukura amanyangwe ecyaherezo wabo no rukoko hata gumana nabona arapangira apanga ko iso buryo bona kusiye wartyo naku akataho buryo akarwita hatwiyabira rwita ekirunjo rukoko hati ngwarsharaka kumukera hati ibintu byone birwarire byona bwakabyira byona bityamuka abani ishobani nyino banentezo bani kibyona bana berere bana bayishe kwata byone bwamesere enyungu ebyanzi ebintu byona bishe rubyamura byona waza kurishana kumukena tokore mu karonda betafano karonda ekishane cy'ukoleza cyo nagendere habo ko ni mangu mujungu kwizere yamira buri kintu cyo tene cyatsigiro mu izina yaranga tabi kintu cyo no Afrika cyataramizire buri kimwe cyo abo kubakayija akipangire no bwo kubana ureba mukombozi mubashoma history ekigambo cyo bakweta scramble and partition nekigambo cyo kusaza scramble and partition ekigambo scramble nikimanyisa okweso wira okayirkwanga speed kutunga mbwenu okaharkana na bagenzi babo noirkanga konka no amana mengi no harkana nabandi amakuru gacyo no yenda ngo enteberiya obeni wajibanza girota oriya takifutanga kakitwara nakwitegereza kandi ujakire tari yawo ma noirkanga kugisikora so ecyo cyo kigambo scramble okuscramblinga no kwarkana kutwara kitari cyawo okwarkana n'ikigambo cyo nyankore abantu kwaye batyorana intezare twaze uriye nezare bagenwe bari no baharkana obanze obeni wabanza kutyora intezawe zo zabanza kare habwato baharkana ngono kwarkana no kutangatangana wakitegereza nakwitegereza onyankore iki okutangatangana so ninga scrambling no kutangatangana mbwenu hura scramble and partition muharkane mutangatanga naki abintu ebyo kandi mugarike bibaganise
bagabagana partition no bagabagana kumurarundane byona mwabtaha mugariki meza mukabagabagana mukatema teme mukoyisa ko kubaza twara waje mu tatwa scramble and partition mbone ko kuza kureba ureba ngo runo rwo abo kuba bakaharkana batangatanga no Afrika barundane ibintu babagana bakande benda ngo bareke kurwana ko kurwana muri abantu mission nebaremo mission biri yaremo muri abantu bashomere muri abantu barikwetegereza tukwena ngo turwane bari mu bageta bari conference bari mu kiko bashitama muba ubwo nareba aho namureba amusho ubwo namureba amusho bashitama je bajye mu cyo tukora ikintu icy'abantu bashomere bakora Eliensi eyezeri habo kubera mu rwese buri kintu kiri mu cyona cyezeri kandi buri kintu cyo ni kirumu ntucetenga factory zitu ziriho zirangere zine kintu cyo ni kirumu ntwetenga gold ntwetenga copper ntwetenga coffee ntwetenga kirya ntwenda ko factory zone zitu ntwenda kuzize ibintu kandi bena byo mu Afrika nabo cyo mushitame mutebekane ebitekateko bwacyo mu nteko tutese twikirizane deni tusimbura mu ndugumwe buri muntu atware ekitramwereze tubagabaganike tubagabaganike twaiza kuyayo hati nkubanizire bati Afrika bamerebera byayo bamera maizi byabiriyo maizi bamera byabiriyo mwitaka batwara gold batwara copper batwara ayani batwara buri kintu cyone cyabe kiryo batwara n'umuntu we nkumwafa batwara abo kuza kwinga ibintu byabo okuma mashamba gabo ibekota slave trade abantu kushubura umuntu ngaba kushubura imbuzi nonga ense baje bagabagana obo nubo rukoko rwataha umur Africa obo nubo rukoko rwataha mu Intercastel region obo nubo rukoko rwataha bunyoro kitara obo nubo rukoko rwataha Uganda obo nubo rukoko rwataha Kore obo nubo rukoko rwatwara ibintu ebyo ntabwo ecyo ikibuzo cy'wana mbuso ntabwo cyo watura inkureto rukoko nkaronde ikindi cyo kukozesa cyakwasa kushana nareba analogy ecyo nareba metaphor ecyo nenkonda kukira ibindi bintu byone aho katari ikintu cyakwasa kumura kiti ibintu mu rundu mwinshi ngareba koko nicyo nakozese ukoko kandi uko kutwarkoze isi kutwara gambereho yonewe nabagenzi bangi ebintu bingi byashoboruka bamanya ngwene enyamusho yizere ekarga hero akaru umuntu akata umunsi wagajya atenya usiri mu injo umunsi wagajya atenya amashokeje hasa mayanya amashokeje obwo keje obwo bakubuza nangwa nasirimo kakomoko munyamusho kashenero tempu nyamusho tari kitara ko mukire mu rukoko tikiro nabo ecyo obwo ndwo rukoko rwisha nicyo nacwiremo kwesa anorogejo ninga metafejo ninga kishanecyo abo kwa nicyo narebere hanga yawe abo ki kake za kumura abo cyo ko kurwakiromo imungabo ira gusumwa rwakira abo inji patiente mpango ya kiruko korona mangu wisha kubamera kwa kawagira ngo mwana ko yabiratsagara ho ijara rwansa abo nki aba ira gusubaya kiruko ko patiente mpango ecyo kubanza bakeja n'ubwenge bwingi abayino bwenge bayita batagwina abayina nama bayita batagina bakeja ne nama bayidena Africa keriye yawe yo musinge bajya batetsi bari batetsi nyandagamara ngo umwana w'imfuzi takwinganisa no nisho bwenge ngo namaze ecyo kigendo cyondose tubakashana kushana umwana w'imfuzi umwana w'umoro umwana w'imfuzi abana bagumye abana abo n'ubwenge bwingi munonga tukubazanga abo kwa nakura na rundi cyo gukora nakoze umutogwe agukozesa areba ngo yago atabura ubwonko takubasa kubyama ago namaze wetagwishegera nangwa nakana k'imfuzi nkabyama umwirira akana k'imfuzi akabyama hari umwirira kuba kuza kwihura bakayimutse ngo imuka hwiwote abantu bakagera ibarira nawe imukari akana k'imfuzi kabyama umwiriro abo akarga twagutayinura akashure hatukacomuka manya ngo ati tubakuza kemtse kuri ko kagweshigera aho mwirira aho mpa ibakurira aho mpa kubareje nibaza kurya bagira ngo imuka hwiyo nabatungireho cyazi abantu bakagira bashitama ngo nabatungireho cyazi obyashitama obyabyama abantu bakurira hatubamena ko kayimuka hata mukwimuka kuri kashanga bikuri nabyo byashyerekanye aho nako kari
hato no bwenge nicyo kigenderwa nakushobora icyo nabwo abanyabwenge tubakusha n'abatayine abantu abayine nama nuko ko banyagira uti abayiragushije abantu abayine naku abantu abayine naku abayine ubwenge bwingi tukubazana zansa nangwe bakabagira ngo umwana w'umworo no mwana w'imfuzi tubafa mutuma tubakira kufa mutuma habo kubandi babandi berwanaho kandi umukwerwanaho kuri bakwese abantu bone bakwese umuto gwabo obonko bwo kureba wayina ngo bugoshigene wayina ngo bukore no bukore wayina ngo bari kuri no bari kuri abana bitu babana bargabaza hero bararana bareba baze bakora sente basiyamura bazireta abo kana agenda ine nako nabo ecyo abantu babona cyo baba koko cyo baba se kwese amani mengi no bwenge bwingi kanyaga Africa abara munonga afutira siyam kigino makanza gambo koko kariyeki abafutire ba Sky TV katubaze tumureho mutawon barra amuhanda gwa Zargazi Crystal Road abana no futukunda nyine joro makarwanyihora yashobora background yo buhangwa ingashi enturikiro yo buhangwa ashubukomoko okutandikiraho kubanza yaturikira ezigina zensi ziyashoboraho ziri mu history endagu obuhangwa n'ubuzaro bw'umuntu hamwe no buhunguzi kuko ibyo byona nkwagira ubivuga otuye tubunako ingashitayimo umujungu warkweta tayimo yargayo yashobora generations yashobora hamirembe ya Africa igenze nerabamo mbona ati yargoho ya leta twahika kintu cyweto koko kamera ikintu cyumwira gushyo ndacyona nango no kufita no bunako tinkame ngo ni kimwe cyatandakire abakuba wena no mbiri n'urukoko hatu nuko turi nesati kokora batware njwara yitu batware mirire yitu batware mugambere yitu batware nango bwashira ha muntu wo mu Africa bwo wamuzarira kandi arwatware mutongoreka guma wamucwishura mumutyaza kaguma mumuyonza noza no guronda no gureba nanga kubashira amagara gumwira gushu goba ko to mwira gushu wahunguriro wabo no buzarano no buhango bwo no kurangaragana cecece bwa murya takagiraga musingi umwira gusitine musingi yemerera amana gamabati keje tayine musingi aine kurakso mutuma gwabo mukintu kibatere no mujungu nebigere no mujungu nebibero no mujungu nemkono no mujungu no mutwe no mujungu nemutwarize nemerare na buri kimwe cyona namushibye kiko kwanza kureba umukashishe no mujungu nangwa nebyatungire nebujungu nuko koko rwaturetse turikatana ga kigambo iki muri kitantu rwana stahantuye nango mutkagira kitwa rwaka bitsyamuka abana bati nyinshi kareba bushanga buri cyamukeka katumure mutarga Sky TV Sky TV irakari abantu turebere nshonga za rukundo aharubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko maka turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka gabantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Crystal Road hihi na Kawaterine Primary School narishi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu ise biri kubona mwena tubaramutse mwena bari no kutukunda abafite mu imbi zabo no bwire bwabo okutereba kutuyensi y'umusobo twatyo tugamba koko tushobora background ngashuto itorikiro yo koko twarebor koko kigwasa kozeswa abuko mujunga kamera gutyo akareba Africa ngashi harmona ya Uganda yitu harmona nkore eriensi yo rwezo erikwiragura nungi tayine cyane kitabo tari kitari mu Africa mujungu yagabari umunsi yari imbi yashitama umurikiko ibyo n'umaka yita bari conference yagira tumurike twatanise tugende kandi tahabana sikoramba na petition tahabana ebitere hebyona oba John Speaker wagerurika kuko heki oba gadwe heki oba wajumbure iki cyuhe umunyanja okireta ameza tikibaganda tungura mpanga gaita namana kuza kwetegereze se zabongereza n'izindi itungukire munonga kukira Africa ibe hire muza gold n'ibindi
abakabutwara bafite amafactory gabo babitekatekera abana babona bishikuruza babona ibyo bariyo n'abariyo ito Africa batwatira iki cyubashe ngo batwatira twakomar yecyo kuko re Africa nati nebekerezamo buri kitro kwese cyone twese cyawo abo cyo nsima bakashaba kuri staff managing director wa Radio 5 kana Sky TV ukutawe nteka tekeji ito atandikira mu radio mwaka gwa 2010 mu kwezi kwa mwenda katanka na John Makogu na mugenzi wetu Benono Mpirwe abandi bacangisirize bebari konfore gutwashita imyaka 11 akitinire teka tekeji nsima na government nungi ebyona tubukora mu government no teka government imbi ebitoko bugambira aye bari kwijana bagenzi be mwaka gwa mu Rwanda kirana mukaga akatereza freedom of speech buri yomwe agamba hazo rimi ngo rucungura ingaruka y'inazi wakwesa kubyo rimi ndabasakura barabakuna basakura kucungura oremwe kandi warkwesagiye no basakuje bureba ngo ese wagenda wagitebekanisa twatandikira ibintu byo kujwara busha twatandikira mutwarize yiti y'abanyankore mwe ntirebe ndagenda kaho ntarabantu bafite nabandi kutwega itaho ryo n'amaka nabona kugira ngo bakakunda kubahurira umuranga gwitwa babukunda babona kwija bajya gukatuhereza umuganda nigasho mushanju mu mukabumiza mugira amana tugiye bazibe byona kandi bukabe mu mugayo n'empaje n'eshekeriza konkata ntere abantu bacyamukire ibyo bashungu byatanzwe batamubura koko mari yo ndicwera ndiyo ndishikomo urwikoro nubwo atakacwire kuko ariyo ndishikoro wika mwe ntabwo ekiryo n'amaka tushobora koko takariye cyo umuntu kutureba akashobora cyo koko rwari uru koko karye ki abari minonga mwa mukombozi ubwo koko rwari cyo kubanza ubwo twashobora abantu babetegereza abantu batureba baturikize bamanyangu koko n'umukubuzi koko n'abakubuzi koko n'umushumba wabiyo murangaje akaje akashika bari ibintu bya Afrika byona akeyera ikintu cyona akeyera akitwara okitsa president Museveni agira ikigambo cye cyakira kugamba agira ngo ego n'amasima abashumba bakaje batware ibintu byose yitu byona byo bugega bwese yitu byo mugasho batwara byona koka agira ngo nababere bari babembeze bense abayita African Chiefs nabo bene cyane ekibaguriza hansi yabo bahunama emkoro bagigarahanda bagibindrahanda babahereza ebitene mugasho batwara ibintu mugasho kandi umuntu kwishaka twara abantu bamunaza kuko umushambozo wabo ubwo tiyakwita ubona batakwitsere nonga umuntu twari y'ubugaiga hato bwo kureba nibatubuza sente ezba kutuguze rizo nezarigire umbugega boyira umunso esente zibayire umbugaiga nizo bakutuguza umunsi yetu hata shaze nibatuguza tuguma twina mabanja garbuga terenga no kuterenga nangwa no gashashura wundi kuguma norenga n'ikintu cyo busaza nonga umuntu twari ikintu cyawo agarakazamuka akakikuguza kandi ugaruka kamushashura umwuka karimo no kurimo hato ko twukubaza ko nani ngamba no kubaza uko no kubaza ubu umuntu na hata nakibaza so uwo kitsa president Museveni kwa bana nagamba abajungu uko bayerere seji agumana natsimbaka kumu abebembeze babantu abayita African Chiefs ngo nabo bakakontributinga cyane bakataho umuganda muhango hakubona kwese yetu n'ibintu betu uko yerwa kargu musomba abantu bakatwara n'amazima nacyo kikaba abantu kwete kwanzi bakarite gufire nungi bakarite kwete z'abantu batakareba gakushwara bakarita za wig evinaka bikushwara umutwe bakarita evinaka bya mukono bangos za bakora mu rwego bakasereza umuntu ukatwara ibyo bugega byo nokagota bakagoba gushikira ntabwo cyo nabo twabatiri amazima nabo tushemereye kugira umushango twabataho twakine kitwasa gukora hato nabo kuko kandi habo history habo Burundi wa history habo Burundi w'abana bete na bishukuru bete okumanya ukomoko bwese yito kuyasiskeye nabo tushemereye kubacu bamwe abaturetera ikizo kuko twine kitarakore abo cyo cyahingwire konka hata kitshemere kora no kurwana ahihanga ryetu no kushobora abana bete nabishukuru bete n'abantu bete kwese yitu abajungu bagizere nabo bakemikira hamwe
tukagira ikitwayahuze tukagira kimwanyagaye tukagira ikitwayahuze ikimwatsiyamura icyo nicyo kintu kikuri mnonga mwene wanombuze biyo koko rwariri orkoko kanubundi ubundi abakwiragurana abakuru nyakwera Kigali rero toro no kigambo ubundi cyikomaza kukigara kushobora ubundi abantu kuba ubundi kwa umuntu nagenda ko katayine bundi ariyo konka ecyabe kitunga mwiraguju ecyombe ko cyo n'ubundi ubuntu kuna kwasa kushobora abakozi n'abakutereba n'abaturikize rahanga yahanga umuntu omushaniki rahanga yahanga umuntu omushaniki hate kikomanyisa izino muntu n'ikigambo cyargira umukano karahanga umuntu n'ikigambo cyargira umukano karahanga nabwo cyo kara yahangira umuntu omushaniki nikimanyisa ngo umuntu akamutamu percentage yo warahanga etarushana n'ibindi bintu byahangira hati nkente tero percentage yo warahanga hati nkembo gotero ngo percentage yo warahanga hati nk'icuncu tikine mu percentage yo warahanga o percentage yo warahanga eriyo muntu nabwo cyo tukwiheranwe okintu kikwetu ubuntu amakuru gacyo obwarahanga uburyo muntu cyo cyumanyisa ubuntu nikimanyisa warahanga nabwo cyo mujungu akabanza yareba icyo yareba umuntu wakabira kamuya muntu nambone omushungo bakweta Stanley ngakira mikenge ayi nekigambo kiyagambire yakikabongereza arigire kunuye cya reporting mu parliament ya Bongereza akagira ati hari ibintu bindebire umusege ibatanga beta da continent obageta da continent obutiki nyo bundebire wabagabe bensejo ninga shobwa bakabaka bensejo kandi wenda kushana wakwini Bongereza umugeta da continent niyo riske shobeye kashi bukandebere ikindi kinshobeye omwana nayo rwo cyaro cyo omwana nayo rwo cyaro cyo amakuru gacyo obwenge bwe cyaro cyo nababuto mwana hato muntu ogo mujyango nabatari muntu wamanya kuza kukura kushikankayi washika kushikankayi nashika nagiziro bwenge bwe cyaro cyo nubakuru bwenge cyo bakabuto muntu gwanje nyonka hato bundi yampa hata ibintu kugamba nibirwa umukoro w'icyaro cyo tibyatatana mawe icyaro cyo munywana watata omutahi omuhingu zo kwingura omugurisi omukayikuru mawe tata mawe nto marimi tatento munywana watata ko wakigambire omutahi abantu abo bwenge bwabo bwone babuto mwano mbona ko mwana yakora ryata hati ecyo kikamaye kikamukine yetwa dark continent kandi ine kikinto ke hono bwenge ngobo nungi mukugeta dark continent kikamutekanisa ajya twonka kizere kunti ekizere kunyaho engamba yahagire ngo kunyaho waya ekizere kunyaho waya omwana nayo ro cyaro cyo kikamutangaza hato mwana bakana abasatu kubura ubuntu omwana bakana abasatu kubura bwarahanga nawe cyo omushungu bari abayize bwanyu bakeje bamanya data abo kuba ababandize kujaba kweta abajumbuzi bakabayizire kureba ensoko yerukusha beze ku gitata kumanya ibitekateko y'abantu kumanya intwaze y'abantu kumanya imikurire y'abantu kumanya imiyorire y'abantu kumanya buri kintu cyone kumanya bakazi b'abantu kuba kutwaza kumanya bashije kuba kutwaza kumanya bashije kuba kutwaza batunga data yabo bakora research yabo bayisha bamanye barukusa kandi bayisha bamanye cyo ziri kwita bakatunga cyo babyara nakusoborekera nambo ni cyumu ryebyo bakagira ngo muyiho mwana hamuzerewe mumwache agenda se hare ataye mu ndisho myoyo obwenge buriya obwate mu cyaro cyone atabutunga azihare no muzerewe azare ne cyaro cye abukwe cyaro cye no muzerewe mukuru ecyaro cye no muzere namba yo kubanza de nabandi bakurata abashomesa umwana wo ishankazi no mushomesa nyinento no mushomesa nyinarimi no mushomesa ishento no mushomesa omutahi no mushomesa omugeni warara no mushomesa omukayikuru wakushanga musiri no mushomesa wakushangiza bamugire kutamezi no mushomesa wakushanga orisizi no mushomesa namone bakabatera turisizi
otera umuntu utari kumanya yashanga ente zagire akushangaho ayihe munyafuga hariya toka murebaga akutera otino okuzagize ente atogo no mushemeza ubwo no mushomesa kandi okutangwa wakigama no kukigama umuntu akubasa yakushanga nono zande ziwe gifite amezi yakutera akutera ubwo no mushomesa umuhano nayero cyaro cyone standard cyamutangaza yagenda mutugo nazunguza ati kitika kirebaga twakwitecyo tukaba twatunga ry'Afrika ntwase kwa aho twashikashonga ecya kabiri abantu bakunda hanga munonga abantu bakunda hanga munonga icyo kibazo cyo tano barene bagera ngwito twaturi abakafiri twatakumara abantu bakunda hanga kandi bakene nawe bashikira hanga munonga je munonga nabagamba je nawe nabwo ecyo kumurana mwanda kutegeka abantu abo namba 1 mbacha abana babo namba 2 mbacha abakazi babo mbayirize hari nabo namba 3 mbachira hanga wabo enkereza yabo mugirize hari mbashobore ngo cyo batanu barabya bo tubaramya hanga kwiyo bataha bari mu mwirima ndindindi barabya stani akitare bareta na stani ikigambo stani mu Afrika bamureta umukintu cy'kwirabura bamureta bamutisi aho batugambira ngo hari umuntu bamwita stani ngo no moyo mbi kandi go kazaro kuno mu Afrika niyo kutaha ko katumuka gumanyaga kandi mutanu mukora biona okimutanu muramya mutanu bari musheje go kweta stani ikigambo stani mu Afrika tichuru nangwa no babeni bahindure orushungu bato muri nyankore byo president zori nyankore stani akabari ko muhindura abo kuba utende kwa abantu soko muhita abo ku Afrika kataru ranga bakamuhindura bamuhar god bamutwara hanga abo ko kikakirikirikira poso mu kintu kejo konka ko bashyira stani yabura kwishinduka yagumara satani ahubwo atini rindi zina mu Afrika kataru abashugunu bamuretse bamutera ente burebare do mwira gushure omukazi ni stani omwana ni stani inkoko ni stani buri kintu cyone cyahimura stani cyakubona stani mbweni ndireta stani ndireta mbweni hona stani kayantahira batreta stani rhanga witu bamwirisayo rhanga nyamuhanga kazoba nyamuhanga argabanya muhanga ubusha babareto muri ngo gundi bamweta ngo rhanga tateitwe ntango mwana ntango moyo rukwera n'ubushaka nabo gushana na buriya konka bahindura wadingi engamba bakinde hate kitu bakidibye hate batungure cyabo batuyaranga wetu batuyakora abana betu habako bamanya ngeke twantugamba obunguzi bwarabana ekeje tekora gutegura amakago ndagagumaga garabinyuma nicyo kurebera izo bantu twatane biragara munonga twatane biragara bakaza twatane biragara bakantu twatane abako nyorreje karga ekargaho enyorreje cyaro cyona hate mwana wamugambaho nibakugira ngo aza polisi ndigira kugana bwana bibiri buto niburga ashomeri yitkusho buriyo n'ubuganire nahora kana kagira kagenzi kako kati nyo hakiri hato wantera nkareba nko muhiriza katongo kindi ukora nyo kagenzi kako atinga ati niza polisi ore cyakurura umwana ugo mwana ateye ngwenye go cyaro cyo ai no gwenye bwa polisi ai no gwenye bwa TV ai no gwenye byar kurra radio ai no gwenye nicyo kureba tutahirwe ne abo kutagira buntu ubuntu babutunyunyitsere hata batahiriza ebintu ebitaha omuntu waza kurga abo ko kweza kwiya mwebyo bafuta mu kibazo aho cyabajungu kweta vacu kandi ikigambo vacu cyo kwasagumiraho hatene kigireho taru kintu cyugumiraho konka umwanya mushako nkatene kigireho kwa kweza kwiya mweke ecyo mugasho bafuta mu kitene mugasho nicyo kureba hati bagenda tutahirwe bitinga siyago bigenda taho musomo ekintu cyo kutanda kimone n'ikirisa yarhanga no kwango no kuyahanga ibintu haka yahanga umukazi yahanga umusheje kuyaheza yahanga umukazi yajya tumuzare mukanya abana abantu bayino kutonde butakushana konka barukora umuntu yapereza no bushobozi bwo kwanga bakagumiza bakanga abantu bakejensi yone hati twere bahita umushumbi yayemereza yarenga umwakanye atatu mkoreki atumwemerera atkande tese zinabahire muziriyo system zibatima mwemerera konka bafugo mwemerera ubu n'ubundi kumbana abantu kwa ubuntu kumbana ntimayisa ngo waranga waho umuntu obaranga kukweza ko umuntu ekiri cyo tutahira ntabwo cyo ubuntu nicyo mushungu yabanze kwita nicyo mushungu yabanze kumera nicyo rukuru wabanze kumera ecya kabiri n'inkereza yetu obaranga bwe ebyo kubyahise kugenda hati yaza hamseto
yangore cyakwenda ngingamba hatakata kine icyo kumuteze nsobo cyone hati yatwirka yastaha hatakingira yirkango magara gaitu kuko imodoka zane subizo zirkanga koranse yamara ngo ndebe tekateko yamirisha ngazo muto yamera kabiko umuntu we nashemere kubaine kabiko magara ye nonga iki nakugambira kibiki iki nakugambira ibanga ryanjye nguma naryo utaragambira umuntu we ibanga ryagati y'abantu babiri okshata nashata nuko abanyakore bagira ngo ibanga ribiri y'ababiri kwashika bashatu yashatu konkato no gambira aho umuntu ikintu wada kushora mpa aho no wakshangira harya ko shanga harya mukoranse cyakiremo kuza kurgampa no shanga cyakira arina cyaputangire nonga habo kubogo wakigambira tene kabiko tene store kabiko no store yefite kateko yamagara umujungu yari orukoko rwari kabiko rwari shenga zo mutum umuhabuzi ogoreka ohinda yakareka ikikoro twumutachikoro umwana umuntu ikikoro umukazi w'umuntu ikigambo nyine no mwana keke kigambo mwana ni hano ikigambo umukazi ohingira ikigambo umusheje mu ishenga zo muratwaza wari yashenga zo mutuma rwa muri yaje bunguri rwa wari yakabiko wari yashonje besho musheja ntabwo tene shoni ushumshika nagenda naye tene shoni besho mwana ubu no nekana kwa twaza ogor kugenda naye tene shoni kaniyana ashumukazi wananga twaza ati ashona kumukazi ogor kugenda nafta naga tiyeta uni mushwe mpanga yashobonka besho nakora biyo insekte kine shoni shoni zagenda shoni zarga wari shoni watase mukineki ngushoni nke ariya shoni ariya wafire hazero shoni nke na kineki kuntu kugamba kineki kuntu kumushima kineki nandebera nandakundaga kuntu kumushomera kineki ubwo mugurisi niza kumushomera mwera kajata muri zo mwana betanye kora niyekorre byaje kwikorre byaje kaniye kora shanda kunkirata ubwo nawe kazagwa murataha ninyirebera kaniye kora nanda kunkirata nene ni muhima ni muzimanyo atamanyira eshoni okoko kadishoni okoko kadifu ifubo no moyo murunje kutaho umuntu okutanda mahari kintu acyawe cyona hari ikintu kibyo muka yawe tokwena kukimanyo abahero umwana kifundi kiri okumuchufubire omukazi wawe umufubi no waraine nshonga arimo no mukazi wawe umusheja wawe ubwo umusheja wawe umufubire reka kugenda umwana wawe n'umugenzi wawe reka kumugambo mwerusi reka kumugambo umukanisa reka kugambo umusheja wawe umurikiko ukamujya umusheja ngo wari haye neki kashi tumufata umusheja wawe kandi kwa wacura mu gwakushwere ebyakore bitashyikire tofuba tukingaho tukingaho ebyo munju habwengi ndamumanya abahero ibintu babumanyirake uko no kutagira ifu abanyangwene bagira ngo omushejote ngo umuntu omushekateni ifu ogingira omushekateni shoni azana bugibasa abo kwandi bukoragana nonga uno bugibasa agitanyaguriza kimwe aho ni bajya abo kubatasi mu kirungi so urukoko karifu wariyereka reka utageze utakigamba nakwishengereza reka umuhinzi wari umuhinzi reka mukombozi ikiwangambira utakigambira ni hano utazarakantu mushyo iki kintu tukigamba kiri reka ni break ejyanye kusubirisho akakusubira kimuje sintu kureba irisho yo karabereka akamara cyo wamanyisa emotoka tende break yasiyoka teguma nayo akatoguma nayo uri kugivuga nayo emotoka tende her kwenda kugarikira shano kutwanya gukaneka kutwanya nonga so umujungu akajya break yiteka teko yariyereka umujungu yari obo umuntu weno burire agira uwo agira uwo nanaza kutigamba ko kanangura nagira uwo mbe ninza kumugambira ko nkambiye nagira uwo amasheti hano kumugusa ngo kumugambira ikintu kamwe tsingiye kagira uwo banamurga kora nagira uwo babera naguye no mugashaho uwo boreba utari uwo kutina kutina waringa kageta umuntu umuntu wena agira uwo umuntu kwire wena agira uwo kumagaraga natina bashiniki umuntu atina nyenze kijigambo nyenze mano wo nyenze manya abantu umuntu atina nyenze mbweni
kubakuchona kitandika reka ngone kwakura muri nyina kigambire hona ndi yanyo yamati ngwe ndi yanyo hamayisi yashwera nkahi uko nokutina oboba unabona burungi biri umuntu kibobo nambweni omuntu kashika myaka ejinasi wale wataho myaka 5 otandika kugenda otegura omihanda haboko taho muyangari yabo otangugenda otegura omihanda erihwa teto omuntu ora uja kurati tacho mto mwana ninga tacho mto muntu uja kurati otegura kari obikaka nakwetegereza aboko wata cyo munje cyo kore ngikitso kibika cyo kibika hari ombazi gwento kutahari wazo myaka 25 washu moto myaka 25 kurgara 50 egaro kuta myaka 25 ko otanga kutegura no tegurire otanga kuratira otanga kugira ubwo nakwetegereza kito mwana efika njonete mu mwana efika njonete etubana muheri yanda ndi mwana konje njoneje kwitende enkonje cyo bitu bantu munkonje cyo mugereba nakwetegereza mwene kike cyumutendergaho hato wataho muyangari yabo hati hangari yabo nonda ngotegura nonga kintu cyo nogeno kitegura uko no bwazire warebire nuko kugenda no gambara mwana wotarika aboko tahira muyangari yabo manyeri ni hano ekiti kigambo ngakire tikoro ngakire tahira muyangari yabo mbweni orukoko rukarya ihangari yabo turimo nabanda wayer ecyakwana sumura kwere ryo nkongi kangire kinyuma wora mfurate mwite ukuri nekintu cyango muno omukuru ensetene mukuru egendwa bwire aha umuyango no rero wiranye abashungu ndakine satunu ori wagwe nyumushaka akwatene mukuru ubwira kabiri koro kotene mukuru burshayo no ubwira kabiri nabona rero buri muri mandi nakwetegereza omukuru netara mutoki yo kutera umwirima ngo gende nore aho umuta agende nareba har kutora nugo muri mukuru obota kine man go kwirukanga ko ribyo egwabe no kotoki konka toki yawe negenda ogo kuratira nahweza namanyi yar kusa ogo kuratira namanyi yar kusa no mutera toki reka mutera toki mwana otafu ochurra mu reka tere toki ngi umwana mana agende nase ku training center umwirima natumira nafu kana agumaho reka mwana ufite toki ngire reka genda mpora yetwari okuru ako namanye kuno genda nofu so ensetene mkuru mbona mushungu akarya omukuru akamuri takiro namashane kubona kubahatu bwana bwa namashane mushinja ekanya mushinja enyenye gambe zini nyenye takagambire mushinja nyenye gambe zini nyenye takagambire akona kanyonya kagambe zini nyenye takagambire mushinja no moyo kugambira waheza kusimuka akakugira tinga icyo bene ndakora nyenca icyo wana zakora nyenca kari kiri gihe utageze kire tukikora irakeri ndiyo kubanza kwisha kashe no gihe twaze kwita mukomboza ati mushinja kwizera no gushesha tananda wumukasheshe kasheshe yatuwe tutokergaho ofaki irakara kwanza kwijeryo betofaki utazara kandi kirikyo anasheke kikora umunsi no mbutaka mushinja rukushinja kare utakachikoze no kuchikora okuza kutegereza okugira guilt icyabashoma kwita guilt consciousness mushinja ishaka yafutanga kare nkire kuzara kantu konkarhanga yaya ejo nenyo nyegambe zini yashanangize kuita mwana ngo konkarhanga yaya hanga yakwata na yaya umutima gwanje usasire mwana ngo yatamgenzo wawe usasire ikimbere yandakora kirike ayi takari yawe ninye naribire ngiziko twandika kana hikaya iriko twagarika hikaya hanga yantaise ejo niyo mushinja ejo nenyo nyegambe zini nyitakagambire ubwo no moyo gambe endisho miyo yatakagambire nakwetegereza egiye kishobe kuzara kante yo kugwisaka go yo kugende mu itanire kugende mu wani yo kugende nakukiza kinanda kugirata ariyata kuko azero yayosha ko tumwitana hati ubwo moyo ugataka izero agamara kago ugataka izero irakere banzo kwisha nari beta mushinja ejo nenyo ni gambe ziri yatakagambire hato umujunga wakokora kajimera chikora abantu batwarana obuyagira ati ninja ko zani muita na muitu ninja ko bitsa kyabe nakora tenda yo kwita Africa bambuza
ngo bishiwe Afrika muje kugitsa tukashimbuye no yuka n'umushobera ataje kubanza tinywana ataje kabiri tinshwera ataje cyakashati kwatana amabega atatu kukinta kwita Kuza kuntoni. shiti Icyo ndi besa Afrika ne besa nyine nk'umunyamukago nyine nk'umunyabuzari nyine unanyetsere nawe nyenda kwa kubita ubushwere ataje kikutisa hanyuma ningi nyondo nkanye nuri ngitanya urujungu hey ningi yuhumura mpereza tenda nyoneza kukikora ashobora kugitsa niza kugitsa obukenjane no butingane obukenjane no butingane baryani obutingane n'abantu kushanga buri muntu natembo ndisho taho umunyabuzari taho wanyu taho mwana mbomo nawe mama mwafu embuzi abo kakabusi kakweza kuzaro kagenza kakashanga kakashikire kakinori nyamukisa ko kagaba katandikire kwebeba no kwene abo no butingane abantu kushwara kusha hato no jangu umuntu natunda ki umuntu natunda amagaraje tatunda amagaraje niza kugitso kucenjane no butingane obucenjane n'abantu kurwana basero hamwe batakuramuka kandi obo siyagumaho abantu kurwana batakuramuka ukashanga abanyabuzayene batwana ukashanga abanyamukago batwana ukashanga bazero hamwe batwana no kutakana kuke ndune jibiro mezi hatecho nicyo beta ndio tende mujungu yashabiri utenda zone umujungu gene yashabiri ukenjane no kutingana ati binyoni yo kuje kuja Afrika kandi akabigitsa ntabwo ecyo mushinja n'ikintu cyukuru munonga umukago cyakiri ikintu cyukuru munonga unasumuka kwa buri mwafa umunyamukago yaba mu Uganda yaba mu Shoga yaba mu Tanzania bano kwa biro yashagama y'umuntu yanyo yawo utekatekesha kumyashagama y'umuntu nawe kanyo yawo hati kiba kimangisangu hati wa eshagama yawe yaterana yo umwazaro hamukurgerizo mwa umuntu munyabura abo kashagama yanyi yagireta tarita wanyu targira tarcumura yo Uruganda rwona rwatamuka ya rwabanyina no rwabishi rwatamuka ya rwataho wanyu ni urwawe rwataho wawe torcumura yo torwiseka umukago ni yana wagwita nubwazi nicyo babere basharana nahandi ngo wagubika omunda abo kwenda niyetarebo enda niyetarebo nicyo basharana nahandi ebicweka byone byo mbirwo muntu ekintu kitakorerwa no munda nicyo basharana handa amakuru gacyo nabika omukago tugurusho nanya nagubika tugurusho nanyo shagama yawe twaba urugando rumu omwishiki muhari abakimbiri aho umushanga hona no kumusora kota musora tokwaza kushora mukimbiri ni kumwe usito kumusora abo kanyashagama wa umwejo cyaho amana no mwenu wazarwa nawe cyaho konkeri izoba umukago no gwebiro 15 nga period y'amata banywana period y'amata yampaki antambiriki angasiriki ninguri aho isiko namunyoye ni muri aho no akakant ka temporary ne temporary naza kushora wa mukombozi period mukomboza mbuza akawutene zingaye atungire birwingana ki aine motoka naye vuga aine sente aza kuora arimo garicya akashwe bomusheja wa sente uyu mwana ine sente akarwata nukona mukago bo shwerobo omuntu akamara emyaka 2-3 narono mukazi wo kushwera nubona buzare bukafa munywani wanyu konkeri izoba umuntu nasiba kuko nasiba kunuye omwazi njana n'umukazi umwami wabazi ojo n'umukazi nibanyica n'umukazi obaye baronde imyaka 3 kuza kumutunga habo kuba ine birungi byo kumuronda byo kwenda umuntu cyo cyabe kikutuza noronda kibana akomoka kinuwo noronda umuntu noronda no temu mukora kutebeka ini noronda ibintu kurire
ebintu ekurire omukazi ogwo kuza kushwera ngunyecha kare ayombeke azara abana barzara bareke hwekeje darito hati neke n'abantu hati nogenda mukasheshe omwabazi nojo n'umukazi nakanda kasheshe nojo n'undi akanda kasheshe nagenda kana atwara abuko no kuyanaija yana mango miliyoni ya account icyo cyacu muretse muri yaza kushanga yashango ine kumita taruko umuntu agenda nawe ni inkoroko nawe icyari kubona kimera nagenda okuzumu kugwa no kuriyo nkoresheka no kwitse wena ohendera ko rasama rohendere yabare mnonga twatagendera abafrika tuje futite yabare mnonga mukombozi n'abantu batureba n'abaturire okwendera twatiri harkoko mnonga twarisya konka nobunabenta kwenda kubebera bizamu itwaba abokuhangwa itwaba teguzi itwaba zahuzi kozera mu muhango munonga gutenzere abo kwatuvuga bwene n'ibintu bikomere abo ko buri yarunira agents barwo munonga bakyo kana hatu barumwomu tukatandika program yo batugwansobo abo ko batutwara ibintu kwa ko muntu cyatwira kandi cyo mugashungara kuza kunywa ngo kigarika otura nobweme ko bwamugoye ntabwo cyo imyaka 12 gimate cyane na 12 mukombozi 12 almost 12 tumaze rogwire turiyo mu rutaro buzo norutaro nko rwananga orwa abajangu norwanka ahibaye wanire muronga bazakataho mu kampani wa government ya NRM wenare mwane yavuga norutaro mana no shutininka aho umurwera aho mpaha rwakatongo ngo rwarabona kabiha itogo iturubera nko rwakatonga emyaka 12 ebetoro toro beire tukagira agents w'abajungu aboroko bahatwansa kandi hatubakiru kandi hatunesha haji bakiriyo konka wamana garanganiza kuri nawo muri mugwarangu yayitangikiri narabo muri itwe haboko haro kuri kintu cyona kindobona kwate kubebe kujya harobona kukunyagwa kandi haro nobona ko wogarwe byanyimwanye nabwo cyo abaturikize mwe bari munonga abantu batereye mu kamasimwe tanga beherezo mugisha tanga karatura amagara wa mukagurunte garka sande rwasande ndizo bandusaba ngo ije tendero rukoko abafite ba Sky TV kwereza John Mwaka yabari munonga kutayira ngamba kwereza mugisha abantu batereba okutarika no kutarika ya leta background ngashi enturikero yuto yo guhangwa no buzamu ngo itazomo twashanga mu enzigine zitungensi history ndabu okango no kuzarana umuntu ubunguzi kandi muri yewe biyono vuga obunako twargayo twareba NGG ningashi generations twareba buri kimwe cyona twashumara koko rwamizire buri kimwe tare kitaratu ruko yebone yiwe tikiri umuntu ayo ruko tukashuri hatiriyo ndoshozo rwikampora konka tikiri umuntu yagamana kandi kanonge munonga kanatunga kugira ngo abembeze bo bunako kugira ngo bebare munonga bakatigikage konka bakabakunama kono nyingo bakagamba umuri hanga kana areka ugira ikiyareka bahunama umujungu ya leta rwanzi ya leta kishegura ya leta kintu kirungi cyehira umukunu ya kandi yajya twateki yatigire nkombo umungano we yatwara ikintu cy'amana munonga wene muri cyo turwani yatwara gold muri cyo turwani munonga umuri hanga Afrika atakugerera nshonga ukashanga bikira umuntu kubona tubugabwa sande yabari munonga bakashaka kuri Stefan na timu yabo okutwikiriza ukatereza program yo buhanga burura mukaga kagitereza kandi ugakatona sande wahize afite TV yabo sande sheshatu akufite shaytan ubona businge tubugabwa sande nijo mukama abatiri Sky TV irakari abantu turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutaba nk'omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner
ebyo nabishanje aha Sky Television program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mukiro so kwantu tukusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no buhabuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu Sky TV irakarya abantu. Sing. I feel the music, it's in the song. I was born to dance. I hear the rhythm, it's in the drums. Ay 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 oh. Ay 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 ay. Music Africa. Don't worry where you're coming from. When people meet down in Africa, the land of the sun, sing and dance, depends on the mood. I was born in Africa. Sing my song, music Africa. We gotta be united. Topic today, let us throw our worries away. No frontiers, no barriers to tread. Just doing what we choose to do. I was born in Africa. Sing my song, music Africa. I was born in Africa. Contributor in all our lives for those great grown men, fathers of our land. It's up to us to keep trading on. Hey, hey, One African, one message from the land of the sun, love and peace all over the world. Ebony and ivory, side by side, it's you and me. I was born in Africa. Sing my song, music Africa. Times, blessings and blessings forever. Fide Bongole, Utaya. I was born to sing. I feel the music, it's in the song.
call me Kenzo. Kijana magara tine mani tine sente, nituvugwe chiroto na majezi tine mani. Omukatukia yenu jeti vine sente. Very many bad memories, very many sad stories. I'm sorry, I wanna change my story. I'm sorry, I wanna change my story. Make a way for me. Leave my way, aye. Make a way for me. Leave my way, go away, aye. Ese katuni gazwa noga, stwachine kutomera, emitisha katushkogo rugaba, tutine kwishira. We are so blessed indeed. We got a friend indeed. Be my friend indeed.